Sugod na ba? Hi! Hi! So karon ano? Bombuyat. Bonboyat kay Ann, kay muli na siya sa Pinas. So, ano na muna last together. See you For in the Australia. meantime, yeah. Australia. So, message, Daddy. Yeah, see you in Australia. Anet, message. Dapat dollar. Bayot, I miss you. Walang Bayot, I iyakan. miss you. Sa kamera ni Tanaw. Parang pit ng manok. Asan yung puwit ng Tapos manok? message, te. Hindi, asan yung puwit ng manok dito? Message, Diyan ko na yan. Wala na yung akong kaaway nila. Away talaga. Miss you. Message, te. Bye-bye. Yun lang. Unsa pa? Yun ang pinaka-sweet. Unsa pa? Bye-bye. Unsa pa message, mami? I want to say goodbye for her. Good luck to you. Yes. I want to say thanks a lot. Ay, miss ko siya. Siya kasi yung reflection ko. Marami kami Really? pagkaka... Tulad sa Similarities, dalawa. Oo. So, mamimiss ko siya. Pero, sabi nga Walang nila, iyakan. hindi daw goodbye yon. O, bigyan ng coin. Mamimiss natin siya kasi napakabait niya, di ba? Kahit Live na yan, live. I-upload ko sa YouTube. Okay naman siya. Oh my God, ano pa? natutuwa ko yung mga turo niya. Tapos, Sino ang pinakamagaling magturo sa amin ng performance? Tina P! Best teacher! ano yan? Ano pa? Oy, Anek, ayun, I learned a lot. Yung Wow. learn a lot. Yung learn a lot. In which way? Hindi na ako boring. In which way daw? Tapos, Ano ba Hindi, wag lang DYE. Hindi, nasa performance daw yun. Nasa performance. Sister. Sige, ako Naiyak na mag-message siya, kay Bayot naluluhan na kay, ako. dagan kayong salamat, Char. Yes, thank you a lot. Ay, ganun. You deserve it. Pwede, daddy, pakiulit. Dili, salamat kayo sa tanong. Dili kay, sige nga naman kay, hindi sige nga pero mas tudulag balay pero murag, damuhan tanan murag. Murag ako ang affected masyado dyan. Pero kabalo siya na murag tapal na na. Sitaw ka na open man good kayo may ma-share na ko sa iyang tanan-tanan. Tapos basta ka alam siguro tanan-tanan kabalo na siya mo nang ngani kay May ilong din pala ako sa side view. Manang, salamat kayo ba yun sa tanan-tanan. Sa side view may ilong din ako. Yes. Kasi tinuod lang kami nag-chat-chat mo ni Ali. Kagigyan tala akong buha. Pero okay ra. Ayoko umiyak. I love you. Wala na kahiraman. Gani. Luwi na kayo wala kahiraman. So, samahan. Mag-usapan tayo. Thank you guys. Thank you Okay. all. Good luck. Thank you for all your message. This is not only the end of us. And there's a lot of ways to communicate with each other. And then I will not to really forget you because I learned a lot from you all. And then we've learned a lot. Yeah, I learned a lot. You learned a lot from me as well as I learned. a Yeah, lot especially from you. these moves. Yes. So ako yung pinakabata dito sa atin, but sige na lang. The most experienced one. Murag Ana. And then, thank you all guys also for trusting me. I know so well how you all trust me in terms of those things, lalo na yung mga Private. stuff na kailangan yung you are so open to me. And then, I'm so glad to be part of your journey also. And then, thank you for sharing all those
experiences you've learned in your life. While you're telling that everything to me, I learned a lot from what you have experienced. So thank you for being a teacher to me. As am I the one being a listener to you, I learned also a lot from being you are my teacher for all the experience that you have in your life, because you all guys grow more than I've grown enough. You make me a better person to the way how you trust me. Pero may nakalimutan tayo. Susunod, bibili tayo ng stand. Nahirapan ako. Basta joke lang, basta. Okay. Bye-bye! Iyakan na. No, bye-bye. Good luck. Good luck, Bye-bye. God bless. O, ikaw na din. God bless. Wala kang message na din. Thank you. Dapat ganun din yung pinag-picture ko. Pagod yun. ba? Nanginginig na yung kamay ko. Pero mas ni Apple. Wait. Landian mo ng todo. Yun pa, isa. Uy, nabusog na ako sa paghiwa-hiwa nyo. Isa pa ulit. Ano?